أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كاكي مسلمي نخينا بيتو فانكياما الحمد لله رب العالمين وبرو مارجي سبحانه وتعالى نوالسا من جنا غمبرا توفن في وما ونغملا نجلنجرا ونغا القرآن فسر ومبورو به ومبرو مارجي سبحانه وتعالى مكلا الغلوني في وما الغفحم في وما ونسسما سما الغولا سواب ما ومما سيوكي ونغا وما والغدين هيا كوسي إن شاء الله تو وما آية ونفلما فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ونغتوزر عن يقوس ومارجي سبحانه وتعالى أنا بني إسرائيل كي نما في يقرن في ومبه أني أغانا ميوم دونغي سيدنا عيسى عليه السلام ونغا عيسى برقيري با إبه على نغا فلما تم نغا أحس عيسى منهم عيسى تبر السوغي فتن في أغامي غيرا الكفر إغا كافر يارا إغا خوشوغ تريارا به قال أنا غامسين من ذكرارا وياما أنصاري نغام في النما مليلارا مفقر بريرا إلى الله كتربي خلتي فيرا ألقى الدين ما كتربي ألقى الدين ما لي فيرا. قال الحواريون مغي نغامسين مغي ياما أنغي خلي نغي فندي مغفي غيرا نغي فندي خوشوخ فانيرا نحن إنا مغتن أنصار الله مغبرة فندي ألقى الدين مليلارا إفغرا آمنا بالله مغبرة دنغنيا ألما واشهد إغسين دي سيدرا بأن أمغتا مسلمون مغبرة فندي يتقوريرا ألقى الدين خوشوفيرا إفغرا كنا كيفني جي حواريون را أنكي مغفيقي كوي شغما فاني ينا نغارنتين في عيسى عليه الصلاة والسلام. ربنا إنا ممارجي آمنا مغبر دنغنيا بما سيما أنزلت إبرنا غنى قرو عيسى واتبعنا الرسول مغبر برقيرا فورا مقام للدين ملي فيرا فاكتبنا إقاسب مغبه مع الشاهدين مغني سيد باميرا مغني إقو سغميرا نغسين دي إقو سغو غمو قليل نياما. ومكروا ألا نغا دبرنتيا يلان عيسى فغفيما إنغا كو يلان إقا إيسى سغو. ومكر الله على نقي صرفي إخا دبرنتيارا با على تمو دبرنتيا يلما كوني به كوننا نقا يلان نسري أننا يلما إنا يلان إغراقوي إنا يلان إلونا ينفنتياكوي ينفنتيا نقا يلان إخا إيسا سغو على نقا ومكروا إنقا دبرنتيا يلان إيسا سغفيرا ومكر الله على نقي صرفي إغايا فانتيارا والله على من جاء خير الماكرين
dabarintino aka yamfantiya sarifima fanyilanga ala namma ina yelama ayama toki iman guruma kuiler naga anafan kulo nanan naki isa ga meri tofa isa sogode emona sogode alga mengeya mutin eri belage sa isama belage nakamu findi belage fanyira id ala nanamma wakati ya kara Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman tonyebe qala Allahu alga mengeya to amasin ya Isa anagata Isa inni inta alga mengeya mutawaffika mfamane igasate timmede anannaki famane saya sotode kono isaya sotomaler mundu warafi'uka ilayya mfamane rattide sinde intalaka mengeyama wa mutahhiruka ngita isa fatira seniya fi nyaqi dofira masuqima min alladina kilfi mriqa masuqima kafaru naqi barakafiriya وجائل الذين فمن مغي فلودي اتبعوك نغي بلاقي إتا إيسا فغرا قد مارا مسلمي نغي دنغنيا إتا إيسما فوق الذين مغي قم كفروا نغي بركافريا إلى يوم القيامة القيامة ملغنغي نكي غمغي نغي دنغنيا يا مالون حواريون kan mara mekine ke dankaniya isa ma misni yama nanna meki kumma han alqiyamati mulogna summa nadan ambi ilayya katrabinta alama marji'ukum wubirin bilim mantan alanamma alqiyamanati fa ahkum alana kam fakiti bainakum wotagi فيما فيكي كنتم وتنلوخي تختلفون ونوبور مقلم بما فيه في نقنكي عيسى فيه دينا غالا نارا دينا غالا غادي نارا نغا على سوق على دقا سخان دينارا نكي مريم جبريل عيسى على نغا بيرين غلم في عيسى غافي القيامة لغا على فامنكي تدبا اوتاقي barma isa alamara alaka kunyi nara aka khaira nara kada kamu dangania nama ika dangania mufinde ke dangania fi ghaira fa amma alladhina kafaru ala naga magana ke barakafiriya alaka mengeyama fo adibuhum ala naga ninya kan katamane adaban nakan katera shadida nyakan kate na kan qorogo fi dunya na nyakan kate folomi ma dunya nebe wal akhirati anu al qiyamah loge wama lahum amuna nibe min nasir mali la yura ikake wali ya rafira umbara marigi subhanahu wa ta'ala makandi ala naqulu mriyama nake kafiriyama alha kitabu ma nake kafiriyama alha mengiyama wa amma alladina amanu ala nake tandenganiyago ma dan denganiya gbansam manannaki kalmatu shahada afala fi ashhadu an la ilaha illallah nake nama senyi masin ma dan nama wa amilu salihat nako walfanyi fankiri kalmatu shahada ala ka fere fi wombirma nga walfanyi raba ala nake denganiya nako walfanyi fankiri na denganiyara fayuwaffihim ala naka ara kamal mane sufira ne algiyamal ujurahum isarira ila hannaba dunya wallahu alqa mengeya la yuhibbu atamuqa nuraba abadan az-zalimin mehina ke findi tonya gentira enon di kulung eton di brade non di fogara enon di kulung
e ko bisu nondira nondi makenan kambi alutu o duniya no alhaala to kenake anu adamenu ila halira alaka sariya hafima dalika alna nagan tagra bakhnaki natluhu nta alaka menga yatinan yay kharan ira bama alayka ita muhammad be sallallahu alaihi wasallam min al ayat kilfira alaka kabana kuima nake dangi ay sagafi wa dhikri anu kawandira alquran yakui alhakim kawandi nakam bilim baramakiti alaka mengayi maratu nakam baramakiti alaka mengayi isagafi kana kan lara aisa alamara alaka kunyinara aka khairanara falhamdulillah yaka aqida barafinde aqida fanyira kana kam mulimaniya nama ina fifi masin ibar nondi tana masin kami yatrabile alama bina aljama inya kan kate sotomane isa alamara alaka kunyinara aka khairanara nahi khakhlimu faham raba isa khafi ma fatafile anga asotone baba munana ala nake nebe yahudun nasara kan mara meguyo meke nakam mudangania isa gafi masike nake so ala nake inna mathala isa anaka daki yema isa misali lugne inda Allah alqa mengayi adafi kenyama kama sala adam alu naka adam alayhi salam wombimba adam bilin kili adam ne alla naka khalaqahu adam dane min turabin kilfi bende nanan naki bende nam mondo alaka mengeya naka amasinne bende kum fayakuna ni naka sune adam bilin kili naka khifa zakaba angana be baba namuna nani yaifu nagan nana go baba muna ngamunana nagan da baba muna ngamuna anun nagan da ngana baba muna nafri mundun ka dali makaba ala nanamma kama sala adam alu adama khalaqahu ala khamanga ya adama dane min turabin kilfi bende thumma nadanga kambi qala lahu ala naga masinna bendebe kum finde adamara fayakun ada finde adamara kirenna alka menga ya khatinira baba munana nga munana ala nanama alhaqu anakamba non dinara isa gafi aye kharange kana hayki muhammad sallallahu alaihi wasallam ibe min rabbika fatema regira anana kina nondi yetanara isa alamara alha kunyinara asutufi fan yaba kana kana ki alwa khonna kina fala takum inagha findi min almumtarina sikentira isa khafi fasakhil kunyimara alha mengabe khaira mara alha mengabe alha kunyinara alha khaira nara adakhe alha mengayine awa khonna kina khada faman hajjaka anaka mekuyuna imagalambu anaka ikere igbagba fihi isarafi min ba'di ma fi danga khambi ja'aka nakambarfa itan khairama min al-ilmi kilfi isarafi lonnima alwa yabakhi bekanaka faqul amasinna yamabe alu nasari na kayfa alqa khiraide nakfa makori ta'alu inaghufa wongalu lingira kiri nad'u abna'ana ana ngamma mekiya kali alqa khira alayhi salatu wassalam ana lugana fatima kali anu hasan husain ana wufa anaki yahudun nasara qawmula ka isara kunyi nara alay khamengay wufa ngamma fami khili
wa abnaakum wufanga wuga fami khili wuga di wa nisaana ngamma dimba yekhili wa nisaakum wufanga wuga dimba yekhili nan ko wuga gine khili mfangamma gine khili wa anfusana ngafa yete ngundi numma yama wa anfusakum wufanga fa wonu wuga yama wongati lendira kirin summa dadanga khambi nabtahil wongawon kali ala khamenge yara fanaj'al la'natallah ala khadankar khalu megma nakam findi ala alkadibina wule falera isa gafi nakam wule fala isa sotafeki nakam fala isa ala nara ala khamenge ya khadal khamara khan fala wule na nakambe wofa wongalu lengra kirin wongawon kali onaka lonile na lokoy ka yahudi susanu enaka limania enaka mira ala ka khera fora na fema enaka na appliquer onaka na lokoy e bidin ka fi khube man lokoy na ba dankari so manenu ba enaka fala fi isa ga fi non di mara wule nara ala ka limania fi umma nana wonta misilmi wonta naka aw mbara dankania khera bilma la nufarriqu bayna ahadim min rusulihi undam fatan fasmuna umbe khaira yutagi undangania khaira birma umman dangania khaira birma ala ka kunyinera ala ka khaira nera alamera inna hada ala na kan ye kharan khibenaki isa ghafi la huwa alqasasu ye kharanyinannaki qissatu nannaki alhaqqu naqam finde nondira isagafi wama min ilahin marigin demuna nakan lamma abbatu konyi nondi kenyama illahu fu alakiri wa inna allaha hakala kamenge yaman lahu alazizu atanan finde ki no mengera kunyira yakala halema alhakim amman bara fi bin fa makiti asa kenyama fo wontan na hamba kenyama kamara wonna fala wonni muwaq yokon a kan mara yokoro kono wonna lekne alquran alo wonda ngel kana kay muhkamat fi bil makita ka ko ben sa place alghalimani qori fi wama wongalu fi gambara وماري جبرني خيمة كيتوم به فإن تولوا على نغاخيسي كبسو إيسا غافي فإن الله ألغى من جاء عليم أتنم كل ستوري بالمفسدين مغي غافي من نغي فيندي كنارتيرا نغي فيندي تلقرقرا قل ألا نغانكي لابي صلى الله عليه وسلم محمد أمسين يا أهل الكتاب أنا وطن كتاب ينكي تعالوا وفا وغلما إلى كلمة كتربي ما سنكرين نما سواء ما سنين غلان تكو بيننا مغتم مسلمي به وبينكم أنو وطن فنبه nanaki masini nakalla mugonu wutan tagi masen mundum alla na'buda illa Allah muwakil mana wutan mugotan mislimi wonaka sisbatu fu ala kirin wala nushrika wa man naghfirin kafraba bihi ala batfima illa sinden dirabal khamengara kana findi musuwar fi khenanna akhirna dequ kana findi awa toko fi khenanna inakanti kana findi kurse fi khenanna inakanti khamara na findi taftinanna inakan tagi nabiri nakannaki ala nake namu fam mislimi be khibar dangania ala kirimma ngokili mane wutan kitabu yanki wongala kirim batu wala nushrika ونقا كفود به ألبت فيما شيئا هل سيدي دندرن تفقور إيجي تيفي نرى يخاخ لي لا نفنا أنا فين دفهم مما
wala yattakhidhu ba'duna ba'dan wonnaga sukuti womborora kuntigiyama lahalema arbaban wonna finde batsira min dunillah bafi alqamengara alu nasari to isa finde ga alara ena finde batsira alaka khaira to imasin groupe ne khibe ne naka kona la khaira moma finde khi batsira garde alaka khaira na khade wa finde ga batsira nanna bawo bara masawo mari gatanna kay mari giya degree fi makama na aqida nakaluyi aso kana nak wa finde batsira anun tambaro khali wonna ga sinden de sugu biyama kuntigiyama wona finde arbaban mari girawo kambe min dunillah bal khamengara namiyam sallallahu alaihi wasallam ala naka ya mura qaymasin kitabu yankibe yahudun nasara fa in tawallaw qayse kubeso enaka tondi e ko sogode enaka tondi tauhidma faqulu wa masibe ishhadu mbawo findi sedera bi anna mogotando muslimun mogo bara findi yetaqurira alqa sariyebe mogo musindinde batuma balqa mengara mogo mamusindinde sogma mogasa ala place bafi alqa mengara khawtan sa isa findi alara alima wa findi alara wa fahamu namma kono mutam misilmi mogo musindinde sogma mukhabbatu ba al-khamengara ya ahlal kitab wutan kitabu yanki lima munfara tuhajjuna wudai gbagba marabama fi ibrahima qafi ونقى ألغى خير عليه الصلاة والسلام يهود النصارى نكيف دا دغبور دا مدينة المنورة ني ننفع نغا ديسكيتي ألغى خير يري يهودي نغى إبراهيم إتنندارا أنو نغا ديننا نصارى نغا عادي لما إتنغى إبراهيم لما كانكيا إكنا ألغى من جانا يأي رجل نميمما صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب وتن كتاب ينكي أنك التوراة كان ينو إنزيل كان ي لما منفرة تحاجونا وديسكيسون نباما وبور داي باما في إبراهيم خافي وما أنزلت التوراة على نخ التوراة كتاب مغرو والإنجيل كتاب فمغرو إلا من بعده فو إبراهيم قاد دنجي قمبي دينا إبراهيم دنجي كنا نيول كيرين دنجي توراة كتاب فقرو نيبي ننكي إنجيل تانغو أنو ألقى خير عليه الصلاة والسلام موسى نو عيسى فانتاجي دينا نيكي مسؤولين دينا نيول كي ننن نانتاجي خاصة في نيول كيرنا cela veut dire que Ibrahim no Isa tagi avec nyewul firine tagi khaligo inzila kanje na Ibrahim indenara Isa Taurata kanje fannaga a Ibrahim indenara umarigi subhanahu wa ta'ala ba fibirin lonna tanani atanam fa fi makitide anaka Taurata kitabu muguru anu injila kitabu إلا من بعده فإبراهيم الدنجا خمبي يجبي أفلا تعقلون وغاغل منانا أنك لغا من جابري مقرين خاغل ميبه إبراهيم في النفي إندرا ألا نغي ها أنتم وتنانيكي أولئي وتنيما كيريني كتاب ينكين حاججتم wobara magalambu fima fekui lakum ana wobe bihi fe nagama ilmun lonnira deja womulanga isarafima ani isarafi lonni nawi nde naga ala nara nde naga de ala mara ala ga dinara mekena gambula woya gori wa kulu wa gala hala birin kulu o musallan naga fima wo mu diskis ona diskiti naga fima nde naga finde ndefala
bore na ka ade yimara yinara ti na kambar dangi nyewuli na won na ke tayi wota ne khafi lambe kanke yama wakannadi nanato alla na ke mogore ha antu ha ula wota nyama na nyiki kitabu yanki nyama hajajtum wobara diskiste wobara wobor magalambu fima fi kui lakum ana wobe bihi fi nagamma ilmun lonira isagafe falima mon fe fara tuhajuna wobor de gbagbama fima migafi laysa lakum amuna wobe bihi nagangafi ilmun lonira ba umunoma ibrahima kafi ya karandi abadan yahudi munoma faladi nasari munoma faladi nagam bule tagi ana bule ya gori mun fere umulanga naga fima ala kamenge mo koran kanamba wallah ala kamenge ya'lam atanan kulun soto febirma wa antum wutan la ta'lamuna wa mufifu kulun ibrahima tamafi ما كان إبراهيم ومارجي سبحانه وتعالى أفنى إبرنغا ريبونس ننسوفي أنا ما كان إبراهيم يهوديا أنا إبراهيم غا وقتي أموننا يهوديا دين فريد أمو يهوديا دين ربادي ولا نصرانيا أمو نصارى يا دين فنبا إبراهيم أمو نصارى يا دين فنبا ولكن كونو كان إبراهيم نلوغنا حنيفا أن كبسوغنا دين برنا أمو دين يوربا أدين مندون نبا مسلمان مسلمين إبراهيم را نغاية تقرو أمارجي به وما كان إبراهيم مفندي من المشركين خالونا في الكفي ياما خوتا عيسى في الدالرا شرك نانتي إبراهيم تنو مشرك ربا أمارجي غافي على نغاية آية بيت آفين دينه boroko megera ana findi ala yara gahuira hautan fafala isa ala mara ala khadinara khan mara ala sagayen dinara o bara shirk raba wo gadina kui an ibrahim tan aw ma kana min al mushrikin amu findi firin kafira afindi muslimina na yataguri al khadina be inna awla an-nas ala naka ne hawla ma yaya annaki neke yu findira bi ibrahima kafi igafa la muqtanan dara lalladina alanaka wallahi nafin makinanna ittaba'uhu nakhibra sayyidina ibrahima fuqara akha waqti inaka kuso wa hadha an-nabi anin yinam yamme nanaki alqa khaira sallallahu alayhi wa sallam wa mariji nanam masengi nekay yuna ibrahima ka fi gafal muqtanan dara nekay nara nekay ibrahima fora ibrahima ka waqati wa hadha an-nabi aniyina miyamme sallallahu alayhi wa sallam yifan yunara agafala a ibrahima denara monfera ala naka wombe ibrahima muslimina nara afa muslimiyana nalu muslimiya dinam fari ala ka khaira fa alayhi salatu wassalam muslimina anna muslimiya dinam fari donc enun nam yommena na tragédie kirin itanan ni nyere fe kira kiran wamma nanato ala na kan nam yommena yuara aqama sa na ka atanan dina ibrahimara walladina anum magi amanu ne kay dengani akhe alqa khaira for alayhi salatu wassalam nanako wonta mismi wonta nan dina ibrahimara wallahu ala taala waliyul mu'minin atanan fi ndiki mu'mini rabbi slara alqa marigi subhanahu wa ta'ala kabisu makke wali ya rafira gakire wombarato yahudun nasara womarigi bari matandi sayyidina ibrahim kafiqi ibrahim mufindi yahudra amufindi nasara ra kana muslima muslimina nara nakha ko bisu dina birina shirkina dina na hanyama ana findi alkirim batmara alkhawunda kanya alkhamengiyama wadda ta'ifatun ala naka nyamandi wa gwanyina yiki mekine kay no katafi madinatul munawwara ya ka sahaba ndi convaincu e kay rasu ya kadine
ala na yi ayra guru akhi masibe ina kabire fogora ana wadda ta'ifatun ana yamandi wa gonyinan ya min ahli alkitab kilfi kitabu yanki yama nasaranu yahud law yudillunakum kaynoma fere sotodenu ikawta mismira le ikawba uka kirama uka bire kha kira fogora wama yudilluna ala na kay kono ne mun dendera loeme illa anfusahum feyete ba imunoma mislimi fanyi tan na lodi kono yete nan dal loxe bay muna non de fari wama yash'uruna kono musugi ga ina kirana kan fara wulenara ba anya kon gera awa mani na ne na gera ba ma kam ko kombanki kono wonna alqiyamali ala naka inna dina inda Allah alislam dina na kan findi dina fanyira ala tangame ngayira misni ya dina nara ya ahlal kitab ala na wutan kitabu yanki lima takfuruna munfira wa kafiriyama bi ayatillah ala khakabana kuma wa antum wutan tashhadun wala kharayati awna na khamfari anon de mara awle nara munfira wa kafiriyama al khamengama ala bara yahudun nasara ma khorin toujours a ina na khe non de mara e khadenganya al khamengama ala khalimanya fi ngakirenyi wuma alkhawma batitongo na munfira wa kafiriyama alkhamengeyama wa kulun alkhamengeyat atanalla ma khabatu nanaki khawum satin ala ko shugude o barafinde kafiriyera o barafinde almatandira ala naka wollu almatandiya mangakire mislimi ala khalimanya fi wuma ala khawma batitongo ala naka wonna yarabi umma muslimiya dina kuma ala na ya ahlal kitab ana wutan kitabu yanki lima talbisuna alhaqqa munfira wonon dina kuma lima talbisuna alhaqqa wama sumbuira bama non dira bil batil wulira nanaki wonon dinu wule mala wa taktumuna al haqqa wonon dinakum wa antum ta'lamun wa yatakulun aw non dinakan nakum fe naki non datananna nanaki alqa khair alayhi salatu wassalam aga sifati nakanna tawrata ni injila non dinara e kulun alaka khaira yati atanan lamma fo kharabra atanan lamma kusho kharabara ena kulun ba man kuti faare nema nye gbegbe dangi e kulun alaka khaira ga fe kulun e fatundi biradi alaka khaira fora ali mo konan kananamma ana ya ahlal kitabi lima munfira talbisuna alhaqqa wa masumbuma nondi wa tongo wa sumbu bil batil wulira wa taktumuna al haqqa wonon dinakum wotton di nafalade wa antum ta'lamuna wa yatakulu aw fi nakannakum fi al khaira khafi rekoni fe ki annon di nara wotton de kama yetebu ya anun yendante ya banza wa qala ta'ifatun yamandi nakamasin min ahli al kitab kilfira kitabu yanki yama alaqaira alayhi salatu wassalam ado bori nam findi yahudira e kata gbegbe bane alako mislimi no makana ge ina faji kota fanna ina ge e boro kili aminu ina wudengania billadi sima unzila nakhanna guruhi ala alladina maqima amanu ne kay dangania nana naki wotin alqur'ana ma wotin kayra ka dine ma wajhan nahar kono wotin na ma hanyanyi wakatinde na halon la inaka ande fani na so dina yete enu alaka khair alayhi salatu wassalam inaka subaka sali e boroda kono muso ka dine non di kenyama makina kay findi ta kuntigera ina sofi
ki kiren ki firna dangi birim man na kamine mi ya mana ina kuntige so fe na ka ki kiren na dangi na mina donc wule na ra donc iwane mi gira décourager misni yama mi gira min misliya ina faji ko ta fanna ina ka ma se borbe wodengani ya nam yamme ma sallallahu alaihi wasallam wodengani ya alquran ma kono wodengani ya ma mane wajhan nahar yanyi seti dindi nanan naki kelfe subaka salima hambe ni salfana salfana ali bidim mammine wonna fala mo bare be fi nara na kam mo finde fi qarira won bilin na mina kire won tan na kansu ali mana me kene ya fora ne fang bilim mane e ma se na na kam far non de mara ala kaliman ya fi umma ga kire mislimi yahudi nanan naba ala ka khaira alayhi salatu wassalam wodenganiya wajhan nahar yanyi wakati dinde wakfuru wakafiriya womina dine akhirahu na yanyi kirenyi don wera nan nak wona tin hansal fana kelve salfana ma do fe la kan sarara wa masin wona kam mo meso no mo bare be fe nara non dum na kanna kawna raba la'allahum temundi itang ne khina khaira fora aka sahabi yarji'un ifamana na hanya ma dunia na so ibrim mamine donc nam nyome na fe na kan non mara ni fambo manara ala ko ganya ma ga guru ala ko yahudun nasara kulu won yaquira alo won mari ga fala ko be kanake halitu eto bar so nyel yeso yalura na so dundo ni lira won so mane na so bo ma sin lira won so mane e sesraba won tanana na bafi won na ka fang mun fera won tinke ka fe namma anu alabara wo afalo wombe awu nakay so won kompinera nanan naki ina wana kan won gawana ko ina nahanna ba won kan raba awon naraba won barfindi los mekira ala ko won natanga perdima wala tu'minu itana wo emfe borbe na ko wona ka timuku wo kan nam yomme khan nam yomme ya rekoni won kama tum fasakhile ala sugandira bamane mekinde fanna bafi bani israel la dindira won ganna ka khaira yare kun abada wala tu'minu wona ka timmuk dengania di ema illa fu liman meki tabi'a dinakum na kanna birawo ka dine fogora anaka lu ka dine na tan wotti na ka dine ma on na ka lu fekire qul ala naka muhammad sallallahu alaihi wasallam amasibe innal huda ina hakke ma tinganyi na kan findi nondi ma tinganyira kira na kan findi kira saha khira hudallah ala ka ma tinganyira ala ka dina nara mismiya dina nara an yu'ta ahadun ina vale borbe wonna katimuku ungare koni an yu'ta ahadun alaka menge ya batasu mekin de kirenyira mislama seyon don utitum nakan so ko yira abadan wonna kana rekoni fasakale alaka menge ya bara khairan de sugandi abara findi namyamera namyamme ya mol nakam be fa sura bani israila deji wonna kana namyamme nakam birim fa afati tananna afala fifa alaka khair alayhi salatu wassalam nabara min larabi na fini toro inanam fala fi borube a nahin de kirin na katinyira a khare koni fasakhili an yu'ta ahadun alaka menge ya baraso mehin de mislama seyondo uti tunnakan so koyi wona katinara aw kan mara yuhajukum afinde mane yura wokum ma inda rabbikum wa marigi alafa wa maqarin a donc khaira wa khafire kunna iyo a wo mutinna dangane adama a natan kanya hankata yona alima wasu tamana donc wayan naka tinne abadan wo khafire kuni qul ala nakan kila be sallallahu alaihi wasallam ama sin kitabu yankibe innal fadla ina khafsamantiya biyadillah ana ala kamengeya nan yira yu'tihi man afima mekanamma yasha'u nakamma fina kenen wallahu ala kamengeya wasi'un yirwa mengenara
alim atanan man fe bidin kulu kawta fala a khaira ya na kaso makande yifotan anin fisarantiya mo tanga ya nala nan alo wonna duniya na ler na hayki ina fendira kon iburi na gasuto anu sugandi na ala nan yi heri na ala nan yi mo ma ga her na gasuto na heri mi tanga yira itanga matakumma ala ka menga na her takumma donc nanan naki yahudun nasari mo ala ka khira kafindi nam yommera kono ala taala bari yabi a innal fadla biyadillah zamantiana alhamengana yu'tihi man afima megana ma yasha na khamma fina kina wallah alhamengaya wasi'un yiru wa mengenara alim atanam fi bidin kulum yahtas ala naka atana sugandima fi ramekama birahmatihi agane mentiyara man ana fi mekama yasha nagamma fi na kene nafalu kok kana kurunne kana makosine kafalu kok ka tonya ko ka kel bonse neba awa fami nara fere mun heyi kuna ka sugandi tambara fatan alara wa kon fi bar fatan alara atanan akane me sugandi ma afi mekama nagamma fi na kene wallahu ta'ala dhul fadli fi samantiya kan ya tananna al-adim fi samantiya nakan kongbo ala kalimaniya fi wo manga kirenge ala ko mabati tongo ala ko nga ko ala ka menga yara manga kire misilmi on to fandam mabene ala ka lo beta fi wo ma o mbaro marigi subhanahu wa ta'ala makandi heri gbegbe na alai ala kana heri fi lagine nyamama ala kana heri fi lagine diema ala ka lagine die sunnu me yara finde buruma alaka shaytana ba won sundu mepi alhaw makku ya fitinara alhaw borqo mburbe alhaw no mbur rafa wallahi ngakiri mismi heri musotoma adami fo la wobura rafan wobur binya khanara ba boku yuma o heri sotomane kona hawmu la wobura mekine woyamma itegeke anakam falama yamma to ko sesera akulu alhamdulillah nafi nande ko roxomane mbaru makandi alkhaliman ya fi umma assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh